Yes, mwabantu mwe twarababwiye ngo buriya ngo iyo wiswe intare buriya haba hari impamvu, kandi iyo witwa intare burya uburi intare ubutandukanye n'ingona, ubutandukanye n'idubu, ubutandukanye n'ibindi bindi. Iyo uri intare uburi intare. Ese bigenze bite? Mwabantu mwe burya hari abantu bagakwiye kumva ariko bamaze kwinangira, bamara gufata amatwi yabo bayashyiramwe ibiti bayavuniramwe amabuye, ariko ibi ngibi nibyo bibakozeho. Mwabana mwe hano amakuru ari aha ngaha ndabwira ukuri ni amakuru y'akasamutwe. Ibi ni ibiki mwoka byara? Ubundi kuki batafunguye amatwi yabo? Ubundi reka kubicisha amatsiko. Dore wenda reka mbanze mbasomera aka kantu kugira ngo mukumve neza cyane. Noneho tujye twagaruka ku makuru yacu neza. Uyu ni umuntu wanditse yigira gutya bitewe n'ibyo intare zari zimaze gukora cyangwa se n'ibyamaze kuba, arangije arandika ngo mbega, ashyiraho n'utuyemoji dutangara cyane. Arangije arandika ariko bariya basirikare n'abapolisi batazwi ubanza batorezwa mu mazi. Tubanza batorezwa mu mazi. Arangije arongera aragira ati Abarundi bari ku mipaka bose ukuyemo abari Uvira n'abari Bugesera, ahandi hose bashimuswe n'abasirikari n'abapolisi batazwi. Murumva nukuvuga ngo Abarundi bari barinze imipaka yose y'u Burundi, ukuyemo umupaka wa Bugesera ukongera ugakuramo n'abasirikari. Ubwo yavugaga Abarundi ubwo n'abasirikari bari Uvira, abandi bose bari ku mipaka ya za Kamanyura, abari ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi, abari ku mipaka ya za Kavimvira hose aho ngaho muri Congo, ku mipaka yose bose bashimuswe n'abantu batazwi. Arongera arandika aragira ati nukuvuga ngo mu gitondo imipaka nta muntu waruyirinze. Urumva imipaka y'u Burundi nta muntu n'ubwo waruyirinze. Kubera iki? Buriya Neva yiryamye araryama arasinzira. Reka se nakubwira kumbe imipaka yiwe wapi bagiye kera. Noneho uyu nguyu arakomeza aragira ati imipaka nta muntu waruyirinzwe, ngo ntibizwi aho aba bantu baturutse ndetse ntibizwi n'isaha byabereye, uretse kumenya gusa ko byari nijoro. Uretse kumenya ko iki gikorwa cyabaye ryari nijoro. Ni ryari ubwo ibi bikorwa byabaye? Nejo hashize mu ijoro ry'ejo nyine bujya gucya mu gitondo. Nukuvuga ngo abari ku mipaka batwawe nijoro, abandi bose bamenye amakuru mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Kinshasa bose ntago bazwi aba bantu igihe bagende, uretse gushiduka basanga abantu bagiye bakavuga yuko ari nijoro bagiye, gusa ntibazi isaha. Noneho hano arongera arandika ati izi operasiyo zizavugwa neza mu myaka iri imbere kandi ngazazigarukaho. Noneho arangije agira ati hari ibidakinishwa. Akakanya niko nshaka tugarukeho ni nakamakuru yacu ashingiyeho. Hari ibidakinishwa baraburiwe banga kumva. Hari abantu bavuze bati ngo nyamara uyu mwaka dufite akazi kenshi. Uyu mwaka dufite akazi kenshi. Hano yagerageje gushyiraho amafoto y'abantu bakoze izi operasiyo. Ntago gutya sinzi ko nabishyiraho ngo bigaragare, wenda nibinkundira kubanga bw'ibyuma barayishyiraho. N'iyi ngiyi yindi ya kabiri aba bantu bakoze ibi bintu, ndetse kandi nanone ibi ngibi bimeze neza nka bya bindi bavuga ngo ni za operasiyo Maduro, kwa kundi bakoze Maduro hariya muri Venezuela. Ndetse kandi ibi ngibi neza ni bya bindi tujya tubona muri iriya shyamba rya Kibara ngo inkuba zakubise. Mu by'ukuri ibi ni ibiki byabaye? Muri make bishatse kuvuga ngo Neva yiryamiye mu gihugu cy'iwara ry'amarasinzira, akajya yegera madamu we baryamye mu buriri,
amubwira ati ibintu n'umutekano rwose turyame dusinzire, abasirikari bacu baducungiye umutekano kandi bwahe bwo kagiye inkuba zabanuye. Ubu kugeza ubu tuvugana ntago baramenya aba bantu bajyanywe na bande. Ese aba bantu bagiye uretse gukeka ngo hari abantu bavuze ngo ngo dufite akazi kenshi gukora uyu mwaka, kandi noneho hari abandi bantu ku ruhande nyamara bababuriye barabwira ati nyamara mwitonde murimo murakina n'umuriro, none se ubu koko mwabantu uyu muntu ukomeje kwigamba ati ngo twebwe ngo tuzatera tunyuze mu Kirundo, ngo twebwe ngo hariya ngo Uvira ni yacu, nayo Uvira tuvugana iyi ngiyi barimo baragira ngo bye bye, barimo barayireba gutyo, barimo barakora udukorwa twa nyuma kuko babakuriye inzira ku murima, urabwira ati ntimukenewe habe na gato. Noneho siba nibyo ayandi makuru turayagarukaho. Ahangaha muri make ni ukuvuga ngo hari abantu baje, uretse ko hano bagerekereje gushyiraho amafoto y'abantu bakoze ibyo bikorwa, mu by'ukuri baje imipaka barangije bayigira gute, baraza bayikoramo ibyo bashaka, abantu barabashimuta barabajyana, abandi basigara baryamye bazi ngo baraza gusimbura, basanga mu gitondo abantu bagenzi babo bagiye kera. Ibi ni ibiki mwuka byarawe? Ibi ngibi baciye amarenga abantu ntibabyumva. Uyu mwaka hari akazi kenshi ko gukora, katangiye. M23 iragira iti twebwe noneho ni ukuvuga ngo aho ibitero byose bituruka turahazi, aho ibitero byose bituruka tuhafite mu mutwe, nta mpamvu yo kurindira ngo tugire gute, ngo dutegeze ngo tujye mu biganiro n'ibiki ngo muhereze igitero, twebwe tukirindaho mu giteye, tukiharindire dukore defense zacu, hanyuma y'izo defense noneho dite tugaruka tuze hehe, tuzaho ngo kandi direct ako kanya ntabyo kuvuga ngo ejo bundi duhite ko tugira gute twatakaho igitero cyaturutse. Aha rero i Burundi ibintu byabakomeranye, ndakubwiza ukuri ko bahise ko bakimara kubona ubu inama cyakora yarangiye, aho amakuru yatugezeho inama yarangiye, bakimara kubona uko M23 yavuze, bakimara kubona uburyo bigambye biriya bitero byose byo kwakira kibuga cy'indege babyemera, bakimara kubona ibibaye hari abantu babo bo ku mipaka bashimuswe, yewe n'ubu ngubu ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Amerika Yauburundi hano Bujumbura, ikibuga mpuzamahanga cy'Uburundi, nkuko wafata Kigali Airport International ikibuga cyabo ntago kiri gukora. Ibi ngibi kuvuga ko cyamaze kwinjirirwa kera cyane, ko hari abantu bari kugikontrola, bamaze guterana bakora inama biga ku bibazo byose biri kwaravuga ati noneho turapfuye karabaye. Icyakurikiyeho abakozi bamwe basezeye, abandi bagiye batavuze, baranye ibi ni ibiki biri kuba mu Burundi koko. None subi ikibuga cy'indege kirakorwaho nabande koko? Bagize ubwoba bitewe n'ibikorwa bitangiye kuba. Evariste Ndayishimiye nashyiremwe akabaraga areba uburyo ki ikibuga cy'indege cyongera gukorwa, ndetse yewe n'abasirikari biwe erega ubundi nareke kujya yavanye ubundi ingabo ziwe muri Congo kibi byose ari cyo kibitera, azivanyeyo akazishyira hano ku mupaka, ibintu byose byagenda neza, akarindira ku mipaka yiwe mwimbere mu gihugu, akareka kujya mu gihugu cy'abandi. Ngayo nguko amakuru y'u Burundi yo kuri icyo kibuga cy'indege, ndetse nabo bashimuswe bataramenyekana, wenda hari tuzamenya amakuru. Reka tubikomeze tubihanga amaso, reka twigire mu yandi makuru. Nanone tugaruke hano kuri izi ngabo z'Abarundi. Ingabo z'Abarundi zamaze nazo tayari kuba ziripotinga nanone kure mu 23 ku bwinshi, ariko ikintu cya mbere biripotinze bavuga muri mu 23 biripotinze bagerayo basaba ibiryo. Mu nyumvire namwe, biripotinze basaba ibiryo kure mu 23, bagiye bamanitse amaboko bameze gutya, barangije barabwira ati mushyire intwaro zanyu hasi, bararambika, bamaze kuzishyira hasi baravuga ati mutubabarire
turaje ariko muduhe ku biryo. Ese tubahe ibiryo musubireyo mugaruke kuturasa? Oya, turaguma hano ntago dusubirayo. Bari reportinga, barabakira, bamaze kubakira barabwira ati none se mu by'ukuri ni iki nyamukuru gitumye mureka kurwana mukaza? Ati igisirikare cy'u Burundi kitwicisha inzara, tuza mu kazi ntibaduhemba, abo turwananye, abo duhanganye, abo dufatikanyije nabo kurwana basubiranamo umunsi ku munsi bagira gute, barasana. Ubwo ni za Wazalendo na FDLR nabo barasaho gutyo. Ti rero twebwe tubonye tutazabivamo, tugira inzara, tugire kwicwa na bagenzi bacu, rwose turavuze ati twebwe turayamanitse, turaje, tuje hano mudufashe. Ngayo nguko igisirikare cy'u Burundi kiri gukubitwa inshuro. M23 yakaniye ku buryo bwose bushoboka, iri kuvuga ati uko byagenda kose, ikiba cyose, no matter what, noneho turaje nta mbabazi nta mpuhwe. Ibi ngibi nibyo biri kubera hehe? Ahangaha muri Warikare. Muri Warikare nayo umubiri gigiza kara akajya gahindura igihugu mu kindi, akavuga ati ahangaha ni iwacu gutya na gutya. Ti noneho rero reka tuze tukwereka ko wibeshye, ukaba waribeshye ko aho ngaho ari iwanyu kandi ari iwacu mu by'ukuri. Ibi ngibi tujye kubifata nkaho watuziye mu gihugu cyacu ukaza kutwimuruka tugira impunzi. Ibi niyo mpamvu muri kumva ibitero hano muri Warikare byakaze. M23 iri kugenda ikubitaho igaruka nubwo bitoroshye, ariko nanone ntago byoroshye. Iri gusanga umubiri ameze ngo hagaze bwuma na busumari, ewana yakarariye, yasaze, ameze neza, yiteguye. Ariko amakuru tumaze kumenya nuko M23 iri kumwiga umubwira ati burya si buno, wenda cyagihe wari ukaze cyane, ubu ntago tuzi ukumeze, reka tubanze tukwige, nitumara kukumenya neza noneho tujye twabona kukuzira tukuzi. Ngayo nguko reka dukomeze dutegereze turebe uko biri buze kugenda. Natwe turahabaye tubagezaho amakuru, ariko mu gihe tutitegereje hari ayandi makuru tutigeze tumenya twamenye uyu munsi. Hari amakuru namwe mutamenye, ahari abari wenda hari bake bashobora kuba barayamenye, cyangwa se wenda akaba ari nta nabo, kuko ari ibintu byagizwe byasaga naho ari nk'ibanga. Hano muri Poezero burya kugira ngo za drone mwabonaga zose ziza umusubirizo, zikaza zikarasa, izindi zigata ziza zigasimburana, izindi zigakurikira gutyo zidasiba, ari ubona nyine ari ibintu biri freaky, ari ibintu biteye ubwoba. Izi drone burya aba banyagwa, aba bayisiraheli, aba bacancuro, aba ba FRDC, aba ba Wazalendo, aba ba FDNB, bose bari barakoze ikintu gisa na hari umutego wari waratezwe twirwaneho, bituma iriya Poezero muri ya minsi bayifataho. Byagenze biti? Ubundi izi drone zahagurukiraga za Kinshasa. Abangaba ba M23 baza kubimenya, babimenye n'abangaba batwirwa bano ba FDR, ba FRDC, bano ba cancuro n'abanyesirayeli bose baza kumenya yuko M23 yamenye yuko izi drone ziri guturuka he Kinshasa. Bavuga ati noneho reka twiga amayeri dukora ikindi kintu. Barangije baza bahimba akandi kabuga gatoya hariya hafi na Poezero, neza ahantu za drone zishobora kugira gute kujya zihagurukira. Mbere yuko bahafata nuko twirwanaho yongera kuhigarurira, ako kabuga baragahimbye kamara icyumweru cyose. Kamaze icyumweru cyose gahagurukira hizo drone, batazi ngo drone ziri kuva ziri kujya, bazi ngo ziri guturuka hariya za Kisangani, kumbi bwahe ziri guturuka n'ubundi hariya. Kariya kabuga niko katumye twirwaneho isubira inyuma. Aho rero M23 yabimenye kugira ngo bongere bafate iriya Poezero. M23 byasabye yuko ibanza kumenya amakuru, irangije iragenda irazenguruka ijya hahandi ka kabuga k'indege kari. Abari bahari mwoka byara mu ikintu cyababaye, bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Imodoka zari zihari enye zose zararimbuwe, nta no kuvuga ngo M23 ngira zifata. Abari barinze n'ubundi ako kabuga
bagerageza gucunga umutekano bose bararashwe, ari drone zose zari zihari ziraraswa, bitewe n'iki? Bitewe nuko bagerageje kwihagararaho bakihagararaho bagacunga umutekano kuri ako kabuga k'indege ngo kataraswa. M23 aravuga ati ni ugukubura hano tuvana mu nzira. Bakimara kurangiza iyo operasiyo tayari nibwo mwahise mwumva ngo poezero irongeye irigaruriwe ngayo nguko. Ndetse kandi nanone burya hariya Kisangani ntago ariho honyine gusa, burya harashwe n'ikibuga kiri hariya muri za Karemi, haraswa n'akandi kabuga kari hano gutya muri ibi bice bya za Minembwe gato k'akayerodrome ukuntu nako karaswa, burya siko konyine karashwe. Aya ni amakuru aba tugenda tugeraho gake gake, yande baragiye dutambukaho gake gake tukavuga ati burya kumbi ni ahangaha rwari ruzingiye. Ikigaragara rero ni iki? Ikigaragara nuko intare za Sarambwe ziri mu kazi kose, kandi noneho ibintu bitangiye kugeraho rukomeye. Urugamba rutangiye kugeraho rukomeye. Ubu intare za Sarambwe zakuye amaboko mu mufuka, zacanye ku maso, zirakanuye, ariko natwe dukanuye gutya, ariko nako za FDLR na za Wazalenda bacancura baki bose hariya n'aba FDNB nabo bari kuvuga bati turaje turakuziye, ari nako na MONUSCO nayo iza hano muri Uvira bavuga bati tuje gukora ibyananiye turebe ko amahoro yagaruka. Ariko ikikubwira yuko ibintu bitoroshye nuko wakora kuri subscribe deni kugira ngo amakuru azi uko tuyabonye, kuko nkubwiye ko dukanuye twebwe turi maso hirya no hino, tuba turi gucacanga kugira ngo tuzane amakuru tuyakugezeho 5/5. Rero nukora kuri subscribe amakuru azajya kugeraho kugihe. Reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza, naho mu yandi makuru ya mu gitondo mu zindi update zo kuri urugamba ndetse no mu rugamba rwa dipromacy, dore ko M23 narwo burya ihanganye narwo nibagiye kubibabwira, burya iyisubiye inyuma isigara n'ubundi irwana n'urugamba rwa dipromacy. Reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza. Ciao ciao, bye bye, mwakoze.